Malita sekamadoda enuwola yathanda yini saye Malita sekamadoda Sanibona noyingane zakwethu ake nginibele phinde futhi nginamukele ku channel ehamba phambili inkezo mina ke ngimveza ukuthi ungakhuluma lobathi ilas bona magumede mhlabe bokuthi usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke wethu isilomo zeyizo innocent bobo wakamasuku kanjalo noDumisane Sticks Khumalo sigonyuluke ngokuzenza zivaleleke ngaphandle emidlalweni ye-television lezi zitsizwa ke zidabuka endaweni yaseNewcastle kodwa sizenze lokushini laseZola eSoweto sikhala ukuthi ke ngoba asifuni ukulalwa ngamanye amadoda ukuze ziqashwe lapha insizwa Sticks uthe kunabalingisi abaningi besilisa abaqashwe ngemuva kokuya ecansini no producer abangamadoda kuningi akuchazelwe ingane zakwethu ke ukuthi laphana abafethu okanye uproducer abangabantu besilisa bayebalele nabanye abalingisi abangabantu bemadoda ukuze laphana ke bathola ithuba lokuthi ke bangene kumabona kude laphana ke okanye ku television amadoda alala kulenduma ngabantu abaphethe phezulu abangeke bazi babavede bona ke baseZola ingakho balimele ngalendlela balinyaza ukuthi ke basoze bavuma ukufaka ugwayi endoni bona ke bachaza ukuthi bavalekile ngoba ke angeke baze bayimela leyo nto lapha nokuze ke bangene emidlalweni ye-television uchaza nokuthi ke amanye amadoda uwabona isikhathi esiningi mangabekela bona abantu endaweni nje zokuhamba njengasetolo lapha ngefoni ukushutha nabantu okanye nje khombisa ukunethezeka ingoba uyazi ukuthi mhlambe ngaphambi kokuthi impela evela lapha ku TV uqale ke alale enye indoda lapha nabona ke baseZola ngeke bayiqonde lento abakwazi ukuvumela ke leyo nto ukuthi yenzeke kodwa ke ozamtshela khona ukuthi yodwa futhi akanamahloni amadoda ayadliwa ngaphambi kokuthi ke kungena emidlalweni lapha nezinithi ke uyistar yazini ke ukuthi into edliwayo lapha ningakho izonda abantu umhlangana naye enxonxotheni nezitolo ngoba uthi wena uzongiphaphele kubeni mina ngiqeda udliwa lapha nabafethu uningi abakuchazela lapha ke okumphumela ongekho emihle emayelana nokuthi ke mangabe besibona abantu okuyibona bavela kakhulu kuma television nokuyibantu ababona ngathi ke esibabona ngathi ba-actor ngendlela okuyiyona baphana baqale kulade nabo uchaza ukuthi ziningi indawo esibavaleleke kuzo lapha ke mangabe kufanele kuyo actor ngenxa ukuthi ke bona abayivumeli lento yokuthi ke balale nabanye abantu abangabantu besilisa ngathi kwethu ke udaba oluphela phana ku description lapha uzifundele nje kabanzi okanye uzwele kabanzi ngodaba oluthinta lapha nokulala kwamadoda ango producer lapha kanjalo nabalingisi bemidlalo lapha mhlawumbe ukuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele ehlana comment section ungitshela ukuthi namhlanje luthino lakho uvo ngodaba ngaze ukuthi mina sengiphuma njena ngiyanithembisa ukuthi ngiyaboya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe leyo nosuku lomnandi ngithanda khona